Yan. Sige. Ato yung aroda na pakarikutan ni Slender Boy. Ayaw makisama ay. Yan. Aha. Kan ka Manong June. Awagan nak iti Slender Boy. Nakutungak ngamin. Sipod ubingak, nakutungakon. Aging gaita nga dametan edad ko. Kaya pumamat apay patangatang to'y pakarikutak. May papanday to'y iti asawak. Ano kasano ti kakutong ko? Kabaliktad met, kinibakat ko. Tapir mimet, anatabahan. Kanayo nak ngarod amakantyawan, gapu iti daytoy. Adu asao, dagiti nakantyaw at tao timang manggagak. Adda mang ibagbaga, asinultop. The words. Word of the night. Sinultop. Adda mang ibagbaga, asinultop amin di bakit ko titabakanyak. Adda mang ibaga anabaybayan iti kusina ni bakit ko. Adda mang ibaga nga amin amakan ket kanen na ket agawin na ti para kanyak. Isu anak ko tungak. Nagduduma akan tiyaw. Ano daduma ket masaktanak met. Siyempre, tao aklaan. Winmet. Napigsa ngamin at talaga amangan ni bakit ko. Ken sadot nga ag-exercise. Man naturog pa uray iti aldaw. Bagbaga akmet a kontrolen na kumati panangan na. Ngam dimot malapdan. Sipod nga minan, nataba ni bakit ko. Idi asawaek. Ngam karkaro itan. Adapay gundaway apagapaan mi dayta abanag. Nang runa no dilawat ti panangan na. No ibagak nga ag-exercise. Oh no! 6 years kami nga agasawa. Ngam awan pay anak mi. Kung nangarod ti midwife ijay lugar mi. Nga natabaan ti aanakan na. Isu asaan nga agsikog. Dayta pay ti may sa pagparparikutak. Kaya't kung adda kumamot anak mi. Nga uray may sa. Tapno addamat mangituloy iti pulik. Ta addamat basit guwapok. Wow. Kan pulimutan, ani bakit ko? Ta oray na taba. Pintas met tirupa na. Napudaw pa'y. Yun. Advice ti may sa akong parik amam martek. Ano kayat ko ako mutong ni bakit ko? Ket pagproblemaek kano. Agbarte ka kano. Kano ko akbasit. Tapno ag problema ni bakit? Ket saan ang makapangan? Ket kumutong. Kasla mamati akpiman. Ta nakutong ni bakit na. Ta kanayon nga ag problema. Gapu kinilakay na. Husto nga taday jay nga advice ti kumpare. Ta inaramid ko amin na napamagbaga kini bakit ko. Nga uray pa'y dagiti parents mi. Kanda duma at tao kat advicean da ni bakit ko. Ngam di mat dumngag. Iwan-wandak man itinasayat nga aramidak. Please. Sakbay ako mutong pati tultulang ko. Gapo iti problema. Ipagayan mo. Slender Boy.
Dahil taman nga ron dati pakarikutan ni Slender Boy. Kaya ta Jack Kabalan da ito'y. Talaga nga Jack Kabalan. Iso ka sa pulag ti tulong yo papagayam. Ta baka kumutungak gapo iti dito yung problema ni Slender Boy. Alay, patulod yun. Dagiti kapanunutan nyo iti text line. Kastamutan. Iti YouTube inbox. Kaya pangururayan. At man nga rod ti inak iroknoyken ka asunata. Mr. Slender Boy. Tabatsoy kanak enta surata yan magay panipaw ita kanak enta iay ko man salinang bain ko ngamdwaner igigina tauay nasbong mo ibagak enda amanat kanana kaunam silimay nuang nuwaday inagbuang namagpay iman magay uyak pangaan san magadi uyak inadagbuan namamuyak iutangan taasi akbayadan taasi akbayadan nuwaday pagilagbuan tauay na sinuman barbareng numasag ang di kabunyan Sidoy tauni na itabatsoy kanak enta surata yan magay pangipaw ita ibagak enda amana kanana ay kaunam silimay nuang nuwaday inlagbuang pangaan san magadi uyak ilalagbuan ngem amuyak iutangan taasiyak bayadan nuwaday pakilagbuan tauay na sinuman barbareng ngumaseg ang barbareng numaseg ang di kabunyan Yan, hintay man nga rod sublian ti pakarikutan ni Slender Boy. Adon natin ang ipatulod iti kapanunutan da. Kaya't intay man nga rod basaan. Pangrugyak. Haha, kaslajak kayat denggen. Nya kano? Kaslajak kayat denggen manong haha.
Atay ha. Yeah. Ara singa amta malay may kuan. singa amta malay may kuan. Sinultop mo din. Kunani alay salisa ti may bagak mango. Datayo nga nata. Ag-exercise tayon ha. Problema dagayam tinataba. Ha ha. Kadagi tinundong wala. Ag-exercise kayo, exercise kayo na mga natatabatab no problema dagita asawa yo. Ado ti katawak dita pati tulang kumtong. Abraham Damas Otasio. Hello, good evening, sir. Nagalas mo day bagamon. Rugged girl, palalo day nga problema. Mylene Val, ipakita mo yun, ipa-check up mo, kabsat, iti doktor. Ta baka ada sakit na kas kuma iti PCOS. Gusto ba? PCOS? Ang kuha mo di eh. Ado nga iti kasta nga sakit mi nga babae. Isu jay kunada nga hormonal imbalance. Yan na imbaglangan ta dati doktor dito. Rugged girl. Yan, thank you, Mylene. Rugged girl, 16'2" tinatabatad ta. Diba ako? No. When chubby is 60 tatta ko na di may isa. Ipan mula ang ni Jay gym. Agik sarsas. Agik sarsas. Uno jogging. Apan dito'y ambag. Ay apausa. Isu ti uso tatta jay bilbilan no kumutong ni bakit mo pumangitan di bali at ako namot nga napintas rupa na no pagdayetem baka agsakit di karkaro problema manen kun ani lolit atting Lorinda Kinpao si kanti agpataba haan mo nga inggaan nga bagaan tanarigat ti heart disease tap gaputi taba. Yon. Winan niya nga tanong pataba ka, habulem. Habulem. Magpada kayo. Kan ka, Mr. Tinman. Bayam da kita mga asar kanyam. Nga iso dati mang pakpakan kanyam. No adapan nakabalin na pag-exercise tabakit mo. I-encourage mo no adapan nakabalin na ket pagpastingem ken igagaram nga pabasitan jay loko-loko day ba yan? Pabasitan na kano jay hambati ridaw. Pabasitan na jay ridaw tapno. Kapag nga umanay kapag pakutong niya. Good evening, sir. To Mr. Slender. I stay sender. Awan ti problema ijay size da nga duwa. Ti problema lang jay kinapigsan ni bakit na nga mangan. Ken jay kinaawan pa'y anak da. Ti may bagak lang kini bakit nakit agdayet adi ken hit the gym. Yan. Madina nga rod. Binagbagaan na namin adu. Aga-apada pa ikit din no ibaga na nga. Basita man ti ka nam. Ang ka man nag-exercise. Kabsat. Mabali na yadi nga pampabawas. Day massage. Bawasan na ti kanin na tapos take iti tea ngagpabawas daras dayta nga kumutong. Good evening. Hi, ay si Paseng. No, paspas no manja.
madig. Kan ka bro, slender boy, ti makonak ta di mo dingdinggen ti advice data kumparim. Isungsong nakalang agbasol. Itultuloy mo kit di nga bagbagaan iso nga ag-exercise. Ta makatulong kan kwa na data. From Igorot Boy of Sablan Benguet. Wow! Nagpintasan ng advice. Good evening, Sir Jun. Para kini Slender Boy, agko kayo. Ipa-check up mo bareng no advice ti doktor. Uno, di advice ti doktor ti denggan ni misis mo. Salamat. Good evening, Manong Jun. Ay si may advice mo chita problema to. Mabadin pag-read sa hamid sa palaw tublay. Pa-request kansion expogi dyan 2629. In English, balodahin atoleng. Amangan mot. Yun. Dito yan mo. Ano sa po lagpa-check up. Kastoy ti makunak di tapadlay. Kunakon ked. Nagado ti rumor nga kastoy nga ko eh. Basta. Basta kakastoy nga. Nagado nga iti. Nagado agad advice. Dito yung pampay. Nagri ka tagpiling ay puro kabutang nga basahan dago ti text yo. Pag dietin yo no so mixing at dayta baka agselos kanton sender no ado ti agwitwiw. Yun. Kadwa nga exercise tapos gumatang ka ijay measurement cup. Pana ni Freda fianza. Florenda Kimpaoy as a friend. Wow. Talaga mata makiuso kayo mata. Ayatem latta tadamot ti face value na piman. Han piman nga nalakati agpakutong. Uy, ada nagkulay. Salamat, lovely Rose. Thank you. Iti, katas lang naman makakita ti kakastoy. Late. Agpakutong till death do us part kayo yan. Kastoy ti makunak di tapadle. Puyatem akanayon kita masulbar nga duwa problema. Ya, Morris siguro dapat mong subukang ipasyar sa malayong lugar. Pero magmag na kayo para magpawis. O anya ka no? Hiwaan mo yung ibang taban niya. Hiwaan! Ish, madinit. Mayat it ay tabatsoy. Libre po nga. Jukto ka. Kadua ang jogging. Adok mo say yun. Tapno makaanak kayo to ka na. Ti may bagak dita problema kini bakit na nga nataba. Alo ko yun na nga indag jogging. Tadakas dayta. Imbaga ni kumpari na dayta lang. Sir Jun. Hello, Slender Boy. No anya trabaho yo. No agardin paggabyunam. Ay adita dayta ti padas ko. Tapno inom ti danom. Ta may sa dayta nga exercise. Slender Boy dumteng tulak ta ti anak kada kayo. Basta ikararag mo iti apo ta kunada
miracle ti maadaan iti anak. Di advice da nga pag problema am ni bakit mo ket it's a big no-no. Tasaan arumbeng tapno kumutong ni bakit mo ket kadwa am gamin nga ag-exercise. Tapno lumok magkamet. Tasaan laang nga para itinalok magti-exercise. Ni manang mo Jenny Tris ti Mary Hertz daytoy. Gasan. Anya ano? Madi kay basa direktor. King ka-sender slender. Baka medyo uston sa di advice ni kumpare ma. Anya nga tano, haan mo nga iawat ti swildong kanyan. Ta medyo ag problema. Ken awan paggatang na iti kumpurmi nga kang kanin na nga mang pataba. Tapno makontrol ti kanin na. Ngam idulin mo aja swildom ta para matlang ka na kayo. Han ngay barkada. Ta baka kit di kumutong ket maadaan kayo iti adu nga anak. Ket adan to sa renyo. Ay nako, para kanya, kat haan mo't nga problema dayta, ken please ading ko, haan mo nga dengdenggen dayta imbaga tabarkadam. Nga agbalin ka amam martek ta amangan no karkaro nga problema. Anya nga ti maaramidam no talaga nga kastaka. Kastaka ti importante kat nasalon at kayo, adwa nga agasawa. Salamat po. Di ba ko na Miss Linderboy na pigsa nga mga ni bakit mo? Ibig sabihin, awan pilpilyin na nga masida. Iso nga pasidaem iti sabong ti katuday, wenno katuray. Jay ti mang pabawas iti dara, wen kadi. Iso ti pasidam kanya na kabsat. Taen, manjay katuday. Good evening, Sir June. Hi, Slender. Aha, advice man. Dahil skeleton farmer. Nawan ni skeleton farmer tata. Nagluwak tatay, jay dani yung tatakit nasakit siyang ko. Nalipata kung jay i-advise ko. Agdayot ka mang kabsat nga natabaunay ko na ni Kenji. Ay, barok. Nga solusyon, ti parikot mo, ti pagparikutam ni bakit mo. Bagaam ni bakit mo nga diet ta baka isu ti pagsakitan na sobrang nga lukmag na. Ko namit di may isang lakay. Hello sender, talaga kasta na laing ni Apo Diyos. Saan na nga pagparisan ti agasawa? Ti kastam pagling item saan mo nga pagsidaan tinai. Tano kumutong si kamet ti agsida iti naimas tapno to mabakamet. Mayat it adi santabatsuy. Nananam ka man litsun. Litsun at say. Apay makan. Agpatulong suna iti doktor ken nutritionist. Ta isu dati maka-advise kadakwada nga agasawa. Yun. Hello, ti ibagak slender boy. Han nga iti dan iti kwartana. Ibagam nga adu ti na high blood nga natay gaputan natabada launay. Ni Parson Kim siya tubday. Laka kabsat, siguro naimas nga kanayan ti sidain nyo. Pag sidain maminsan iti tuyo, wino igatangam iti tumaren na nga pampakutong. Aga vitamins ka slender tapno lumukmag ka tapno dida kayo uyawen zeni titubawo sinamba amoy mahibul mahibul nahula no sim mayat itan
Kang ka slender boy, dahito iti may bagak iti dahita parikot mo. Pag tumaram ni bakat mo iti slimming tablet. At ang magatang iti pharmacy, winuhaan ka na yun ng mga painuman iti pineapple juice. Pas dahita nga mang pari-juice, iti weight loss, weno kilo. Padas mo, barang umipekto ko na namot dahito may isang nagreseta. Nagreseta. O yan, basta-basta tayo tumariti ko slimming tablet kas kada slimming pills dita. Masapol ko pa-check up kayo pa ta adadag iti kakasta nga agas nga hangga hamuga mga bagay niya. Sir, agsurrender ak dita problema. Awan may advice ko. Ti may bagak dita barok. Awan maramidam dita. No di anusam until dit duas part. Sumugag patulong ak nagrigat dito Nako, ada na biyan. Sino nga tada ito Walang ngipin voice in reading. Si Kaba na ito Gure nga mati, uya ka nga Ang mabalin. Paasidag som. Anya na. Paasidag sa Pahabol man ti reaction ko adi. Naladaw ka nag-text na panak nagsilaw ngam awan mo tinaalak ore alalaya ko matitukak. Ay! Friend. Awan ti imposible ken mi ayat. Nagalas. Pati kang ronaan ket kinaawatan. Amom, problema matlaang ni bakit mo tikinakutong mo. Winin niya. Baka oray ni bakit mo kat problema na mat kinakutong mo. Alang nga si kag problema gapo kinataba ni bakit mo. Siyempre makantyawan mat lang iso na niya. Isu nga pambayanan tay mangan-mangan ti adu. Tayo kunan ni kumparim apag problema am ni bakit mo saan agbarbel ka kunak kuma gamaasyakan ka ti ikastam kit di ikarigatam ti agbalin nga macho bade kita agbalin mat ni bakit mo asik si bade yohon saan lang nga ni bakit mo gahanti problema amin niya ore si ka yun eng ay apo kayo sa dut anya ay apo kayo kunahan na nga ro dito nakaungot na ito yan puro kayo exercise na magbagayo ay apo kayo sa dut nga ro ni asawa na nag-exercise doon nakaugot hanggang nga gumatgatang iti kanin na nakdun manin na maunat nga si mumulagat tulbakam tikan siya ro kasano nga no paryok tuwan na amo maptulbakan Osto ti advice ni kumpare miho pag problema am ni bakot mo tap no kumutong mat kitam kadisi ka nga ko na magproblema kat gapoy ti kinataban ni bakit mo kat nakutong ka thank you Kapo ti ang pagkakang baka malkab aha manong pakibagakin ni sender ta friend request akman tapno maigide iti husto nga diet wait don't you know that chubby is the new sexy hehe ag diet ka dilatan be choosy sa foods nga ipaunig na kan exercise Ivy Castro ken ka letter sender haan mo nga sardangan nga encourage nga ag exercise kan ipakitam latta ti love mo han ka nga mauma ta minahal mo matpi man isuna nga kastanan Emiliana Balawas Balnog Mr. Sender gatang ka vitamin nga pampalukmag Ragged girl awan kanyak ti maibagak ta chubby akmet
Jack mabagbagan ti cellphone nga ito napig sa awis ti makan. Yun. Yun nalakang agpasyo nga ibagam nga agdayatak ngam no ada dito sa ngumun na ko. Ansan naman ita mahibal pala dun. Inyo, ansan naman ita mahibal. Ragad galwin niya, mayat latta ti Chabi, iso ti best charm. So nga, apay nga, pakutungom ni bakit mo, tikit di aramidem. Pilyan, jay kanin na, mas may mayat, jay VG can fruits. Ano kini Manuel Almohera? Ang saan itatul, baka ni Kansyaro. Uy, awan oras tayo. Ado ti simang patin, sapsapak pa'y nagbasan nga manyay nga rod. Talagang korang ti oras. Yan, adun ti na-advise da. Urahan na kag-advisean. Sige. Yan, ikuwak na lang. Ibuod ko dagitin bagada. Jay, kunam nga advice ti kumparem kat mabali na husto. Iyon, mabali na husto. Sak mangibagbaga. Mabali na husto. Ngam, amangan no uray sika kat madaksan. Yan. Madaksan ti salunat mo gapo iti panagbisyo matin niya. Kat amangan no maganasam to ti agbisyo, maadikan to. Sikamat lang ti madadael. Agraman ti pamilyam. When no karkaro nga madaksan ni bakit mo. Ta amangan no maatake iti unget. Oh no! Kasali ko na nga itayan, seek an advice from a health expert. Doktor, nutritionist, kanda doon pa makatulong iti salun at yo nga agasawa. Diyan makatulong tapno masursuro ni bakit mo ti agdieta. Ken masursuro mat no kasano ti agpalok magbasit. Nya. Ken diyan makatulong kada kayo amang salwad iti salun at yo. Ken kaskunada nga rodan, di kalata maumum bagbaga kini bakit mo ibagam nga ayatem unay ket di mo kayat amapukaw mo adagos no adda mapasama ken kuana gapu iti panang baybayana iti salon at na ibagam dayta iti nasayaat ken napnuan panagayat asarita yan may bagak ken may bagada kaya tagyaman nak iting ka panang italag iti dayta pakarikutam kat sapay la ko ma, tadamat na itulong dagiti linaw lawat mi. Ala, thank you. Mr. Slender Boy. Yan, istemlata si asawa ma, hanggang maumuuma. Yakambaw sisig di ay mga sawa. Tay nadamagmit kubaban sing ay agsapa sa ay barkada di nang ibaga isunga na kami ay nawada gustem si asawam tan sayang di kinapintas na adi kan tam-tampiken yabok si kupsingen tan umalisan lingtod di naketen da kayo ay sinasa. Bueno, papagaya mawan nga roden ti oras tayo ket babaen dito asunata intay man na nagsisinay iti tangatang iti programa harana. Yaman upla Into no may man na Sabado kan Domingo intay to man na nagkakadua sumat lang nga oras kan istasyon. Agyaman amin kada kayo. Thank you kadagiti timutok iti radyo da kastamatan iti YouTube channel to ipagayam yo. Kadagiti ampay nag-subscribe pa subscribe naman diyan oh. Iti Master Control nakadua tayo. Sir Rafi the Wolverine Ignacio, hindi vocal transmitter side. Kadua tayo mati dyan ni Sir Dick Dangpas. Ito ipagayam yung manong June John Aributazo. Pumakadan, agyamyaman, ken mangibat-bati tinaimbag, arabii, na imbag nga oras kada kay amin. sawam tan sayang di kinapintas